Good morning, mayam kamain tawnari. Mayam ngasi se akoi gi school district ki ko almost school punamak ana manari yauram gani ko akoi gi volleyball tournament lei ba ko adugi sanaba chetli ni ai gi punsi da volleyball de mo sanadri ko aduna ai haibudi haite akoi khar di practice pudi tawri do ai di adum haite ko adu isu adum school gi ni na dum yaw buduni ko adu dum jing binasi mayam haren su dum utlake mayam dasu ko mayam akoi yaure ko high school asi manung da changa gani ko koi sanaru doise adu dum utlake mayam dasu mayam si se adum practice da wini ko match howdri si se ra koi school siga lai ko mayam hojit koi practice loidena tournament hore ko miyang tabinesi mayam
The ones I bought. Yeah, those pom-poms are so nice. Those are really Those were like from my kid. Many years ago. Can we start a volleyball team? match hari deko match lo raga nahak lei deko ado nahal le chatlani chapadu sudum utlake mayam sina to pa school sanari niko hello mayam akhoi hajik school dagi thokle eko aduga hajik ai se lakpadi ai ka ai nupa ga ai chona pa ga lakpani ba to gari se ai noina thaurani because akhoi gi ojama ko akhoi group ki ojama na da narakta na ma se kaino mai nupa laktana lauraga chakhre ba ko aduduna mai gari duna ai nupa noina thauraga ma ki jumda thamamani ko aduduna adulораga aina gari do akhoi gi se thauraga aina ai manabigi jumda chatlaga aina pa pick up toraga laktoine ba ko dei jum chatlani duga oja tai khradi lei hauri ko moi mapan da chak chabi na si haina to probably ai chatpa su jai jum jora khangani ko chatninga ga di jum jora dum ai ka mu chatlani ko chabham da to ka moi ka phangnerani natraga because ai gi nu pa su india da thaba ki chat ka da lei ba ko aduduna packing so ama bau tawdri aduna khangde aduna मैं मैं जिम ऑलरेडी जौर एको द हम हजिक मु मैसेज ला ए लंच की मपान ला ओ है नको अतुका मु चटलु दोइनी अतुसु उतलके को मैं दसु मैं मैं यौरे को मनुंग चंगा गसु उतलके That's Jake. He's your older than me. मैं कोई सिगे चाबगी ला एको I know him. I know him. Okay, yeah. I don't think I knew her. मैं मैं किला एको फिश फ्राई निको अतुका फ्राइज का Gold Coast is having stars. मैं कोई थोकले एको तुम ले रे मैं चटलु बतो चाबगी थोकले ए हजिक युम चटलनी युम दो फंगना सिका मैं जुम जौना फी सु होंगे को हजिक स्प्रिंग सु चंग अबना के हाई ले के का सु सात पा होगले ए के उपाम्बी सिंग सु मना थोक पखोट पा होगले ए बको यो अखोय गिसी सिंग से एप्पल चेरी के का पाम्बी नि को द मना के का पान बा होगले ए गैदी ai budi hingon tawde ko jesu ai nupa du dum hingon taw bani ba yamna ma hingon taw ba pa mi aduduna akoi hingon su haurani posei tha ba khotpa ke ka hogal ani ji ong si sing se inu pa na minus semi ni si sing se hingon ga to oi do ni ko inga pong hawai dai khami simbi morok torok mayam thana sige sigana normally akoi thabi thai ba ko thabi ke di pong ba ya sang bi do adu gini sigana tin hau ke ka ke dang hogal le e asi chakhone thar mamang chahi da thabadi mathom to tum kom hogal le ini ko se asi sina hayeng asi mafam se khajan doi ni ba ko because asi di masana wang na lei re khajan ba gi sina kai gi no ai di siga khorgus jam na lei ha ba ko aduna khorgu akone pochei tharaga khorgus na adum changa cha thokhini ba ko dumoi changam dana ba si je net sina kha doi ni hayeng mamang chahi di asi ki manung da khoi ke no thai ba gajer ga tilhau ga dugai di motor tharak ga
sidi dum mamang chahi de ki lo thok trick ko koina khajan base berada na kha base ko net na because net na khadra dis ni aya diye khurgus ku changam ni khurgus na pose mo hoi hande ba ko mo ni chathok thok na kai som na khoi umoro kai ka tha bani di tum khamen shimi ka class thai ko to kum phajana khajan laga sem doi ni ko aina bu tawroi da aina pana taw doi ni ai dis ba ai ni gor gi karbar su sum pam de ba ko mati am sati na pam jai lei su tu salak tore mapom mane pom dhore ado haraga mayam video se du matang se su loishal lage and nga sai khoina volleyball sana badu su aidi yam sana hotre ko because ai practice to matam da ai gi khut ta keno to khiba ball na sujan gi ba ko do khut ta sujan haji su kham na mureine na kham na lei re ko khut ta sujan gi ba du ko ai se ai na hair bane ba ko ai sana ba ngam maroi hena because khut to yam satina ching naw na khoi ki chikli to ba to ko aduduna ai yam na budi sana raktre because ai khutuna ball do pass to ngam maroi da ba ko khut ta phujan gi ba duna do se phajana budi enjoy to re e doga khoi manabi ani ni sho iba amadi makhong keno te e deidi amana shoot akhoi gi lehet pudain tawre ko deidi amakhakna ai keno toba makop ngawrak tana ondhabani ba ko ado ma ki di ma kai hai mai nupana lakna ma pura chakhre ko ado mai gari duna ai nupana thaure e ado deidi ai ngasi di akhoi nupai gari puye ba ko akhoi nupai gari duna aina thauraga akhoi nupana mai gari do moi jum da imanabi gi jum da thamuraga doidi aina inupa do imanabi gi jum da gi pick up toraga jum da la ini ba ko da la aga mu ai ke hai chak thonge ko inupa ga ingangai doidi ai di mapan da chaba chatlu re ko khoina mapan cha se ngasi haina bani ba ko do mapan cha ro re do agi di yam de namak tre ko mu yam wari shna ba da video nam na le ba dum comfortable su oi da ba nung shnu ngai ta ba to ko dum video nam gani ka dum ka wi na ko dum ama gi kanana shoi ba kanana kana to ba haini wari shna ra ga dum nuk na na le ba duni ba ko aduni to nungai re once in a lifetime ni ko ai gi di because it obo shana tri ko ngasi ki first not once in a lifetime would not first time ni ko ai ngasi sana ba se samaina aduni do harga mayam adum video se kamaina to wi comment dum to wi ro haibi ro nungai ti hai to ko mathangi video to mo phangna rashi ai ki channel sibu like subscribe to view ko mayam bye everyone.